E iwa nā marama kua pahemo mai anō I te tūrakihia o Wallystown mai te tūranga Heamana, te tahapakihi o te runanga o Ngaitahu. He kaupapa I tino tōtara wāhirua te noho o te runanga nei. Au atu, kua tohua ki rātau tētahi kaiwhakahaere hou mo te tahapakihi a I reira a te karere I tōna rā tuatahi. Ngā kaiwhakahaere I te runanga o Ngaitahu me tōna tahapakihi e tūtaki ana mo te wā tuatahi. First few hours into the role and looking forward to the challenges ahead and obviously meeting the wider organisation. Kua rima taua Greg Campbell e māwehe ana I tōna kāinga tupu o tautahi. I ahi te reiria ia e whakahaere ana I te kamupene Cleanaway e whitu mano ana kaimahi e rua piriona tāra hoki te uara o te kamupene. Nō reira nā te aha ia I hoki pēnei mai ai ki te runanga o Ngaitahu. Ngāi has a tremendous reputation. I'm very interested in the culture. I think the holding company has got tremendous opportunities commercially. I think they've done some tremendous things in the past. Ko te nuinga o aua mahi pai, nā te heamana o mua o ngā mahi pakihi a Ngaitahu, ara nā Wallystown. He mea poro a Wally I te pēpuere, I te mea e ai ki te runanga, I hia rātau ki te whai I tētahi huarahi hou. Au atu, I te rātapu, I pōtingia anoa Wally ki te runanga, hei māngai, mō ngā tifeke. And you're comfortable with his re-election? I'm comfortable with any representative put up by the runanga. It's their responsibility, it's their right, and they may put who they like up. Piki heke kei te anga whakamua te titiro a te runanga o Ngaitahu. We've still made a profit for the people. We're selling properties again. Tourism numbers are pretty stable. I'm hoping to be able to help and assist growing it further. Ki ngi kiriona, te karere.